Мы збіраліся праехаць праз Бальсана, але спыніцца ў Бальсана крышачку дарагавата. І мы абралі высокагорны гатэлік, які крышачку танней. Нечакана высветлілася, што адна з найлепшых ідэй, якая магла прыйти нам в галаву, это наогул тут спыніцца і пару дзён пахадзіць по гэтых горах. І я вам раю так і зрабіць. Просто приехать в некий высокогорный готель, недорогі. Ось так он выглядае. Тут можно взять ровер, тут есть лазня, и можно пару дзён посидеть ось тут и поглядеть ось сюды.